Thirikari ya kaunti ya Lamu manyitanĩire na abitha a mbirarũ nĩ mahete ethari ngũĩ cia gũtharĩkĩrwo nĩ itoi ũrigitani ũtarĩ marĩhi marĩ thĩinĩ wa cukuru wa mũthingi wa Juhudi kũrĩa mahetwo wĩikaro methara kuma mĩciĩ-inĩ yao. Makinyĩirio ũrigitani ũyũ thutha wa mĩrimũ ya heho na ya gĩko gũtuthũka. Kumekuwa na magonjwa mengi ya uambukizaji ya upande wa kifua, respiratory infections. Vile vile tumepata wagonjwa kadhaa ambao pressure zao zilikuwa juu na hawakuwa wanajua hapo mbeleni. Hali kadhalika tumepata kwamba kuna maradhi ya matumbo ikiwemo shida kama amoeba na infection nyinginezo za matumbo, ambao hiyo inapatikana katika mazingira ambao watu wanaishi na hakuna ile hali ya usafi wa maji ama usafi wa choo. Mtoto wangu anakohoa, ameumwa na humbu mpaka ametoka vidonda miguu yote, lakini kwa leo tumepata dawa. Ona gũkĩrĩ ũguo kambĩ ĩno yerekeire kũhingwo nĩguo mĩrimũ ĩno ndĩgathiĩ na mbere gũtamba. Generally karibu watu 600 wanalala hapa na si pahali pazuri na hapana amenities za hata vio ni hafifu. Kwa hivyo sisi tunaomba viongozi wote tushirikiane tuweze kufunga hii kambi, kwa sababu hatutaweza kuendelea kulisha hawa watu hapa na pia kuwahudumia kimatibabu. Leo tumekuja na Beyond Zero na Timami Care ili kusaidia hawa watoto, but ultimately lazima tufunge hii kambi, watu warudi manyumbani waendelee na maisha ya kawaida. Haho yao nĩ ũrĩa magũikara mĩciĩ-inĩ yao kambĩ ĩno yahingwo, kuona amwe mokire gũkũ thutha wa mĩciĩ yao gũcinwo na angĩ magĩkua tharĩkĩra-inĩ ya itoi matũũra-inĩ ma Poromoko, Juhudi, Salama, Marafa, Safaris na Bobo. Nginyagia rĩu kafyo ya kuma thaa 1 cia hwaĩ-inĩ nginyagia thinacara cia rũcinĩ no irarutithio wĩra gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaũra.